svjetski putnik, glumac, jahač, more plovac, astronaut i balerina, slavni doktor, nobelovac, sve to mogu biti, jer sam knjigolovac. Ja sam Tomo Vega, trener akrobatskog rock'n'rolla, imam svoj klub u Velikoj Gorici, 18 godina skoro. Radim najviše s djecom i mladima i uživam u tome što radim. Obzirom da dugo vremena već mi se vrti jedna ideja po glavi, lockdown je došao tu kao sreća u nesreći i imao sam dovoljno vremena napisati prvu slikovnicu o dječaku plesaču. Lukasova plesna pustolovina. Znači, to je priča koja prati glavnog lika Lukasa koji se upoznaje sa plesom i odluči se baviti time. Međutim, što sve on prolazi na svom putu od prvog susreta s plesom do njegovog prvog natjecanja se nalazi na stranicama, na svih 68 stranica ove slikovnice i što prolazi njegov najbolji prijatelj Marko koji također želi plesati, međutim njegov tata kaže nema šanse. Dok druge zemlje imaju podjednaki broj dječaka i djevojčica, u plesovima kod nas je situacija takva da imamo, ne znam, 10% dječaka u odnosu na broj djevojčica. I ja ne vidim zašto bi ples bio isključivo rezerviran za djevojčice ili samo za dječake. Znači, ja dođem u školu, prezentiramo sport, dođe plesni par 1 ili 2, nije bitno, odradimo nekakav mini trening, znači s klincima od 1. do 4. razreda i oni se svi, odnosno velika većina, 90% klinaca se zapali na prvu. Jer je to zabavno, to je fora, tu je glazba, tu je pokret, mrak. Omjer djevojčica i dječaka, zainteresiranih u tom trenutku, je možda 55-60 u korist cura. Međutim, kad dođe onaj prvi dan, prvi trening koji je ujedno i upis, nama dođe jako mali broj dječaka. E sad pitanje je zašto. I istraživajući zašto, dolazimo do sljedećeg. Znači, ili roditelj, koji je po meni neznalica, kaže ne, moj sin se neće baviti plesom. Moj sin će se baviti nekim drugim sportom, jer ples nije za dječake. Druga stvar, dječak se pohvali ili kaže u školi automatski da idem i ja, meni je to super, Marko, Pero, Slavko, ko mu je već od Fredića, idemo? I onda nekakav buli frajer tamo u razredu počne ismijavati, bacati ružne komentare i dijete se povuče. Zašto se dijete povuče? Zato što svako od nas želi biti prihvaćen i biti dio neke zajednice. Razred mu je zajednica. Obitelj je iznad toga. I ako tu ne dobije podršku, odnosno ako dobije nekakvu ružnu kritiku, nekakav ružan komentar, dijete se povlači jer ne želi biti netko koga će sutra šikanirati. Onda može biti treći scenarij gdje roditelj kaže možda ipak bolje ne. Zašto? Zato što se možda roditelj boji da će dijete trpiti nekakav bullying, što se zna događati i to ne tako rijetko, ili neke druge stvari iz nekakvog 3., 5. ili ne znam kojeg meni razloga, kaže ipak bolje ne. Nije a priori protiv plesa, ali pod navodnicima da bi zaštitili svoje dijete, odnosno svog sina. I onda se događa da ti klinci koji krenu i oni nakon nekog vremena, dečki, mogu odustati. Mislim, u svakom sportu djeca dođu, probaju pa odustanu. Međutim, kod dečki se meni događala situacija da oni odustaju isključivo, mislim, to su informacije od roditelja i od djece, jer ih je neko maltretirao u školi. I o tome priča ova slikovnica. Između ostaloga, znači taj bullying i kako se s njim nositi, a da ne postanete i vi nekakav buli, i što ti klinci stvarno prolaze. Zašto se događa bullying u školi prema plesačima? Pa to ide od roditelja. Jel? I tu je problem. Znači, slikovnica je napravljena zato da potakne, da ljudima da nekakvu širu sliku i da se zapitaju ti isti roditelji koji će možda za godinu, 2, 3 imati sina koji će doći iz škole i reći mama, tata, evo letkić, ja bi išao plesati. Da li je to akrobatski rock'n'roll, da li je to latin standard, hip-hop, tako svejedno. Zajednički nazivnik je ples.
draga djeco, znači kad čujete glazbu, vaše tijelo počinje automatski reagirati, počnete se drmusati ili plesati. To znači da je u vama ples urođen, znači rođeni ste s tim. Sad, zadatak za ovu tjednu emisiju je sljedeći. Znači, kad čujete neku glazbu ili si pustite glazbu koja je vama omiljena, otplešite par sekundi, par minuta, koliko god hoćete, plešite po cijele dane, snimite to i pošaljite nam u komentar. Najkreativniji, najluđi, najzanimljiviji će dobiti Lukasovu plesnu stolovicu.